Predškolska ustanova Rakovica broji 13 vrtića koje pohađa oko 4000 dece. U vrtiću Labudić sa ove opštine sprovodi se sasvim jedinstven akreditovani program Predškolsko dete i klasična muzika, čiji su autori vaspitači i članovi stručnog tima. Evo, ja sam jedan od autora tog seminara sa koleginicama, 2 vaspitačice i još jedna koleginica psiholog. Mi smo dugo mislili o tome kako da klasičnu muziku približimo deci, kako da to lepoto i bogatstvo koje ona u sebi nosi približimo predškolskom detetu i uz dugogodišnji rad uspeli smo upravo to da napravimo, da podstaknemo razvoj govora, da muzika podstiče razvoj govora kod dece, da ih podsjeća na izražavanje osjećanja, na pokretne igre, na stvaralaštvo, znači potpuno je povezana sa kompletnim životom dece u vrtiću. Autorski tim je akreditovani seminar poklonio predškolskoj ustanovi Rakovica i veliki broj vaspitača je već obučen za rad, a za program se interesuju i brojni vrtići iz drugih gradova i opština. To je pokušaj i pokazatelj da u stvari klasičnu muziku deci može da približi nekog kome muzika nije osnovno zanimanje, nego jednostavno na jedan igrovni način da deca kroz klasičnu muziku nauče mnogo toga. Sve ono što mi njih učimo u vrtiću, oni su prošli baš kroz klasičnu muziku. Od toga je nastao jedan divan aktiv na nivou celog vrtića. To je jedan vrtić koji ima 18 grupa, jaslenih i vrtićkih. Na nivou celog objekta je napravljen aktiv na temu klasične muzike. Od toga je nastao dan predškolske ustanove. Vaspitači su deci klasičnu muziku približili kroz igru i deca su je sa oduševljenjem prihvatila. Kad su na rođendanu jednom zajedničkom vrtićkom bili, sad kako ide muzika u igraonicama, oni su prišli vaspitačima i rekli pusti nam onu našu muziku. A to je naravno bila klasična muzika i na to smo izuzetno ponosni. Organizujemo razne igre, kvizove, napravili smo jako puno muzičkih instrumenta, mi što pravimo vaspitači, panoi su vrlo prilagođeni onim čime se bavimo. Roditelji su nam pomagali oko toga da, pošto su deca jako puno likovno se izražavala vezano za klasičnu muziku, da naprave takve CD-ove u kojima, na primjer, na Lepom plavom Dunavu prati jedan grupni crtež koji su deca radila. U ovoj predškolskoj ustanovi ponosni su na veoma dobru saradnju sa roditeljima. Sjajno sarađujemo sa roditeljima na nivou cele ustanove i to i jeste jedan od naših aspekata rada, da što više porodicu uvedemo u vrtiće i da zajedno sa njima radimo, jer to i jeste najvažnije. Ono što je najvažnije u ovom periodu predškolskog deteta, to je porodica i naravno dečji vrtići i njihovi vaspitači. Ja sam izuzetno zadovoljna i ponosna što moje dete upravo pohađa ovaj vrtić, jer kroz trogodišnju, da kažem, saradnju sa vrtićem uspela sam prosto da vidim određene promene na svom detetu koje meni kao roditelju izuzetno znače, jer kada ste u situaciji da provedete više od 8 časova van kuće, odnosno van nekog rada sa detetom, izuzetno je važno da znate kome ga dajete i da to vreme koje dete provede u vrtiću bude kvalitetno. I znate kako je lepo kada vam dođe dete kod kuće i traži da se pred spavanje pusti neka klasična muzika, neki Mozart ili neki Bach, ili čak pevuši takve tonove. Na poziv direktora Beogradske filharmonije, deca iz vrtića Labudić održala su koncert za roditelje u sali Beogradske filharmonije. Jer kad je filharmonija prošle godine otvorila vrata svima zainteresovanima, mi smo se tu pojavili sa našom decom i naša deca su pokazala toliko interesovanja i znanja vezano za klasičnu muziku da se gospodinu Tasovcu to izuzetno dopalo i onda je on došao na taj naš dan ustanove da podrži našu decu. Vaspitači su imali ulogu dirigenta, a na repertoaru su bili Radecki marš, Na lepom plavom Dunavu, Karneval životinja i druga poznata dela u specijalnim aranžmanima i izvođena na instrumentima koje su napravila deca.
Gosti na koncertu bili su učenici muzičke škole Davorin Jenko, bivši predškolci vrtića Labudić.